Di gel destpêka salaniya xwandinê qutabxanên Mosula kevin wekû gij deverdariyên Iraqê dest bi xwandina xwe kiriye û pêşwazî li qutabiyan kiriye ji bo sala nîya xwandinê. Belê qutabxanên evê deverê bi goreyî standartên cîhanî nîne û ji ber ku her jorekê pitirî 6 zaroyan têdane û zêdebarî pertûk û pêdawîstiyên xandinê li ser qutabiyan nehatîne palvekirin. Qutabxana Hefsa li taxê Qeleat li Mosula kevin pêşwazî li rêjeka berçaf ya qutabiyan kiriye, belê ji ber bertengiya cihî û kêmiya pertûkan kêşên here mezin di sala nû ya xandinê de dê hêne dî. يعني الشعب مو نموذجيه صفوف مو نموذجيه الصف النموذجي انه 15 Ev pûle neya nimûne ye. Pûlê nimûneyê ji 25 heta ku sih xwendkaran pêk tê. Rastî li vêre 5 heta 6 xwendkar di pûlekê dane û karebanîne. Her wekî hin zanin keş û hewaya Iraqê gelekê germ e. Dîsan alîkariya dibistanan weke pêdivî nayê kirin. البنات اللي عندي حالتهم تعبانه وكل ئەو کەچێن لە جەم من ڕەوشاوان یا خراپە ژلایە داراییەوە هەروەکی هەم زانن ڕەوشا مووسڵ چاوایە نۆکە جلێن قوتابخانێ چەندە و هەمی پێداویستیان قوتابخانێ نینن هەروەسا مەژمارەکە ئەتیما هەی ڕەوشاوانژی گەلک یا خراپە. Rêveberê beşê ragihandinê li rêveberiya perwerdar neynewa wesa bû dengê Amerîka diyar ket, ji mareka zor ji qutabxanan li ser demê şerê Daeş û hêzên emniyên Iraqê hat bûne kavilkirin û plana wan diger rêkxrawên nîvdewletî ew e ku dest bi avadankirina qutabxanan bikin. ئەو قوتابخانەیان هاتینە خراپکردن لە مووسڵێ بوویە سەدەما قەڵەباڕغەیەکی دە هەندێک قوتابخانێن دی ji ber ku ژمارە قوتابیان زێدە بوویە. ڕێڤەبەریya پەروەردا گشتی و وەزارەتا پەروەردێ هەر وەسا ڕێکخراوێن نێڤدەوڵەتی ڕابووینە بدانانە نەخشەکی ji بۆ پاشەڕۆژێک و دەست بە ئاوەدانکردنا ژمارەکە زۆریا ئاوان قوتابخانە بکەن ئەوێن هاتینە کاڤڵکردن. Li Sinûrê parêzgeha Mosilê 2084 qutabxane hene û ji bo sala nîya xwandinê dê pêşwaziyê zêdetirî 1 milyon qutabiyan ken. Her wesa dihête zanîn koptinê li Mosula kevn û derdorên wê 113 qutabxane hatbûne teqandin û textkirin bi sedema şerê Daeş û hêzên emniyên Iraqê. Kawa Umerdengê Emerîka, Mosul.